Football Titi part zathum somni pangana ngai thavele don ta ila Emiliano Martinez Argentina goalkeeper hian goalkeeper chungchang ti hian soin achang chuan club lam hian goalkeeper ke mang thiam tak zongin chung ang goalkeeper ta chu an la lu thina ma se chung te chuan safe an nei tambik chuang lo ke hi chuan ka ke a ka ti theilam a in gola lu tur ka save theilam ngai toin chuta chuan ka in sorbing thin gola lu tur ka ven himzel na atangin champion no moi ka choi atiani Martinez hian goalkeeper te tan chuan ke man thiam hi apoi mober ani lova goalkeeper ni na tak zok khing puite pet goal tur lo save thei hi apoi mober zok chuani ke a ball pet thiam viawin ramro puya thlen ran lova safe an nein team tan an tholok zok tiin chu goalkeeper te tan chuan champion no moi choina kong zok ani thu asoyani dik kan tiam le Arsenal legend Thierry Henry hian thang thar player tha soin mi puite hian Bellingham le Mbappe te chungchang hi an soi chiam thin khongain Vinicius Junior hi nasa zokin ngai tua teu Vini hian aphu ang fakna adong lova ani hi chinchia big zinga mai su Vini hi theingil athiang lo Real Madrid player dangten ball an ken thei lo lai po a ball keng thei ball chan du mi ani tun naya Vini le Mbappe te hi top 2 an ni ti chungchanga season kalmeka hi chuan Bellingham hi pathumna ani mai thei chuti rualin anni pathum hi an khel ho vek mai theya ani ngat chuan kan nui top vekang atiani Thierry Henry hian Bellingham le Mbappe an soivul na salutuk hi angai muwa Vinicius Junior hi mai thiang lo Bellingham le Mbappe te aya da niam thei bik ani lo thu asoya kan trom puem le English Premier League forward langsar tak thien German defo hian Liverpool tlan ma te chungchang soin ka ngai tua hian Diego Jota hi Liverpool a finisher thaber ni in ka hria ani hi chuan a finish mai zela ani dan tur taka chut fel sa vek ang maya tha hian a finish thin Salah le Nunes te hi chuan gola an sot ani poin an goal sot chu alo thavio po ni te reng sela anni hi chuan an finish lo ati football chik taka clear thin chuan kan thlir thiam ome pet goal dan ro po hi soidan chi sang aom veya chuta chuan Jota class le Salah le Nunes te class hi German defo hi chuan thumuna angai lovani Jamie Carragheran Messi le Ronaldo chungchanga soikha then khat chuan dik kan ti viau mai thei ti hian soin Cristiano Ronaldo hi omlo ta sela Messi hian Ballon d'Or som pani lai adong to mai thei kumkal towa te khan anni pani in elna hi a haw tak hleya Cristiano Ronaldo tan hian a har sama zok ani hi chu tun thleng poin gol khung tam zok ni tumin a in sorbing zel anni pani hi anin ti thatona ma se ka thlir ve danin an football zin kong hi an zo zo phot ani lo chuan anin lom pui ka ring lo pakhat zok hian hat-trick asiam ani chuan an nu loka pakhat zokin hat-trick emo aya turu emo tlin ve kher atumang chutiang anni awang chuan anin ti eng ton ani ati Jamie Carragher soi hi adikan ti puem ti chu mania in chan chi ani anga Messi le Ronaldo te hi anin ti thaton ati lai tak hi chu apom om zual ome ma se then khat chuan Ronaldo tan anin elna ahar sama zok ati te Ronaldo an gol khung tam zok ni du na ril ru puin tun thlengin ala in sorbing ati Messi aya chungnun atumna chu gol khung tam hi ani ati na ni om tak te hi an soidu lai bik atlingani France forward PSG tana khelme Kylian Mbappe chuan amahun chungchang soithar velein tuna PSG a contract nei mek June thla thleng dai aman zowa free transfer in achuak don kumsom ni pangami hian soin ka soithin angkhan ahun alo thlen chuan ka hril mayang cheu kumin hi PSG a ka kum hnung berania ka contract ka Poseidon lova Cartlen te a kan jin kong atopang heting ang hun athleng mai tur hi lung achia he muna hian kumtam tak omin hun tha kaneya France club lianber khovela club thaber te jinga mia member kani ve thei hi choimoina sang takani ka chuak don ti soi hi a har sa hleya hetiang tak hian a har sa ang ti ka ngai tua ngai lo hrim ma se ka ngai tua hian kum sari lai ka lo cham ve ta chawna thar ma chon kamamo ani PSG hi tuma en sang ngai lo club ania kan mangai theya kan ho thei bok
kei chuan hmangai ka thlanga kum sari chhungin chu kalantir bok ka in chhir lova ka dam chhungin ka hriat rengna hian acham reng dawn ani ati Mbappe hian Monaco atangin kumsan hi som pasari ni puilai khan PSG hi lonin azoma angeta in lei theina turin thu an thlung felsa boka hei hi season khat nuwa mangtangka in sangni som pariat ni puilai in PSG hian angetin an leya amana pan maktadoi ja somruk panga point pasari euro poisa chuan euro maktadoi ja somriat an senga heti lai hian kumsom ni po alapum lova akuma tanga chu chuan aman hi tam takani ma se a khel en chuan aman hi a phu hle ti alanga PSG in angeta an lei nuin season tinin gol somthum aya tlem akhung ngai lo season kalmeka po match somli paru khel to in gol somli pathuma khung king towa assist som nei bokin team tan a tho hlok le Mbappe hi ni pui transfer kongka hon masak lama te khan chuak tura soi ani thina Saudi Pro League atang po in Al Hilalin paun maktadoi janhi somnga pakwa an sik chuak ani kha ma se atopa PSG club how to ten min thei zelin contract an nei mangzo thakin anin chel ani tabera transfer lai bi ka PSG tan sum tam jok siam na ni thei reng kha sum siam na nar atling zawdon talavani PSG club president Nasser Al Khelaifi an kumin February ni som pathum khan Mbappe hi season topa achuak dona Real Madrid azomang ti in alo soitowa chu atagram changin Mbappe hian Real Madrid azom ngei arin om ta hle Mbappe hian Real Madrid hi panta sela tima afit angem ti hi atam jok chuan afit kan ringhlom ome news agency lian then khatin an chui zuina atanga an tarlan official confirmation la om si lova chuan Mbappe hian Real Madrid a kum nga dai contract a jek dona season khata pan maktadoi som pani point pariat a hlowanga Real Madrid azoma wangin signing bonus pan maktadoi ja somni pariat adong don boka chu kumnga chunga impact lak tur ani thung hei ba ka hian Real Madrid in sum an hmuna nar poimo image rights lama Mbappe hian parsenang zongin lokna atel theidon bok ani PSG lamtan hian man neya hral thei ni loma sela lep an nei dan kong engemoti zongin a om ve boka chu Mbappe hian PSG a contract kum khat dang po sei theina tura anda chu a po sei don lo awangin PSG lam hian euro maktadoi za chuang zat an hum thei phadona Mbappe hian contract anei mek po sei theina tinungin a contract hi mangzota sela rin omloman euro maktadoi somriat borvel bonus adong theidon boka chu Mbappe hian adon theidon tak lo boka wangin PSG hian Mbappe hi man nein hral theilo ma sela sum an hum chin aom ve ta tho ni in tarlan ani PSG tan Mbappe season khat ve lo chelta sela chuta sum an senza tur hian player thapa ngai tak pani pathum ve lai a lei theidona chutiang zat vel sum chu PSG hian an hum ta ani tuna Real Madrid team kan en chuan atlang puin tlar malama Vinicius Junior Rodrigo le Bellingham te anin kopa Bellingham hi midfielder ni siin false nine role an play tir fawa striker pa ngai anga chet an lak tir changa ombok heng te ngai tua hi chuan Mbappe hi Real Madrid a Vinicius Junior le Rodrigo te in kara alaya tlarma aom don ani mela Real Madrid forward pathum speed tha cherang tlanchak goal bo na kan mu thei don ni in alang ani lo vek point tlarma player pani dain Vinicius Junior le Mbappe anin kopanga an hnunga Bellingham an athlop thei don bok engpo ni sela Mbappe hian Real Madrid kor aha ani ngat chuan khovel mu chak tlarma mu nom bik defender te tana hupur om tak kan mu thei phadona Real Madrid tran lem lo tan po football ngai na tak tu tan chuan mu chak om tak atling ome Real Madrid a number 10 hatu Luka Modric hian season kal mek thleng chau Real tan a khel arin oma wangin number 10 hi Mbappe an aro chun thei che don ni in alang boka arem thlup mai Modric hi a chuak ta lawani ero chuan anin siam rem ve deuh angai mai thei Brazil defensive midfielder Casemiro chu an ram Brazilian thlathar maya Copa America an khel tura squad an tel lova thlau thak zinga atel kumsam thum pani mi defensive midfielder langsar hi season kal meka a khelna club Manchester United tan a che thatok lova season amman that lo ema wang hian ko lo zinga atel ta ani Brazil coach Dorival Junior an player a ko lo zinga
Casemiro baka hian Tottenham player Richarlison, Arsenal striker Gabriel Jesus le Manchester United player Anthony te chu alang sar zualan nia. Richarlison hi a inhliam awanga ko theia omlo chumi awanga ko talo chu ani thu soin Jesus le Anthony te po in ramtana inlan tura ko pha theina tur khopin season an mang thatok lova Neymar ero hliam enkolmek ani awangin ani hi chu ko lo zinga atel arin omsa a rin lok angein ko lo zinga atel ta ani Brazil hian English Premier League khelmek atangin player pakua an kawa goalkeeper pani Liverpool goalkeeper Alisson Becker le Manchester City goalkeeper Ederson Moraes te an nia Arsenal defender Gabriel le Arsenal player ve Gabriel Martinelli Newcastle midfielder Bruno Guimaraes Aston Villa midfielder Douglas Luiz Fulham player Andreas Pereira Wolverhampton player Joe Gomez le West Ham player Lucas Paqueta te an nia heiba ka hian kumsom pasari mi kumin ni puilaya Real Madrid zom tur Palmeiras rol thar gol bo na tak Enric po kauzinga tela ani hi Covela Stadium lar Wembley Stadium a footballer mi pa gol khung theino pang berniin Brazil tan England laka kumsom pasari le ni zani somli paruka upa ani lain gola khung ani kha Brazil squad a hian goalkeeper pathum kauniin Alisson le Ederson baka hian Atletico goalkeeper Bento Cavania defender ha hian PSG player Beraldo Real Madrid defender Militao Arsenal defender Gabriel PSG defender Marquinhos Juventus defender Danilo Girona defender Manchester City atanga lona an home Couto Atletico defender Arama le Porto defender Wendell te an nia midfielder hi Nichina English Premier League khel player kan soite atang vek khan kowin player panga Pereira, Guimaraes, Douglas Luiz, Joe Gomez le Lucas Paqueta te khan nia forward a hian Palmeiras atangin Enric an ko baka Porto atangin Evan Nilsson Arsenal atangin Martinelli Barcelona atangin Rafinha Real Madrid atangin Rodrigo le Vinicius Junior baka Girona atangin Savinho te an kawani footballer chatha te choi moina an sem thin zingami Globe Soccer Award Europe Edition Big dong thei tur mi palam player te ming chu Tarlan ani vele ta a hei ba ka hian coach thabera thlan thei tur te ming Tarlan ani boka emerging player kumlama lanau pangdeu te zinga che thaber thlan tur ani boka chuta thlan thei tur te po chu an chhop chuaka club lama mi pa le mi chelama club thaber thlan thei tur te po an tarlang ani thalaka kan muang hian mi palam player thabera thlan thei tura hian Inter Milan atangin Alessandro Bastoni le Hakan Calhanoglu te mingalanga Real Madrid atangin Jude Bellingham Manchester City atangin Phil Foden Atletico Madrid atangin Antoine Griezmann Leverkusen atangin Alex Grimaldo Stuttgart atangin Guirassy Manchester City atangin Erling Haaland Dortmund atangin Matt Hummels Bayern Munich atangin Harry Kane le Joshua Kimmich Real Madrid atangin Toni Kroos Inter Milan atangin Lautaro Martinez PSG atangin Kylian Mbappe Chelsea atangin Cole Palmer Manchester City atangin Rodri Arsenal atangin Bukayo Saka Liverpool atangin Mohamed Salah Manchester City atangin Bernardo Silva Real Madrid atangin Vinicius Junior te an nia player somni player thabera thlan thei tura hian an chhop chuakani hei ba ka hian coach thabera thlan thei tura hian Leverkusen ro puitaka kai hruaitu Xabi Alonso Sporting Portugal champion puitu Ruben Amorim Real Madrid kai hruaitu Carlo Ancelotti Arsenal manager Mikel Arteta Aston Villa manager Unai Emery PSG manager Luis Enrique Atalanta manager Gianpiero Gasperini Manchester City manager Pep Guardiola Inter Milan manager Simone Inzaghi Girona manager Michel Italian club Bologna tho chua puitu Thiago Motta Borussia Dortmund kai hruaitu Edin Terzic Bayern Munich manager Thomas Tuchel le Barca kai hruaitu Xavi te an nia manager thabera thlan thei tura hian mi som panga an chhop chuakani emerging player choi moina dong thei tur hi Real Madrid atangin Jude Bellingham le Camavinga Barca atangin Cubarsí Brighton atangin Evan Ferguson City atangin Rico Lewis Barca atangin Fermin Lopez Manchester United atangin Kobe Mainu Bayern atangin Jamal Musiala Benfica atangin João Neves Chelsea atangin Cole Palmer
RB Leipzig atangin Xavi Simons, Bayern atangin Mathis Tel, Leverkusen atangin Florian Wirtz, Barca atangin Lamine Yamal le PSG atangin Warren Zaire-Emery te an nia. Emerging player choi moina dong thei tur hian player som panga ming an chhop chuak ani. Hei baka hian soito angin mi palam le mi chelama club thaber choi moina dong thei tura chhop chua te chu mi palama hian Arsenal, Atalanta, Barcelona, Leverkusen, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Brest, Girona, Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid le Sporting te an nia. Mei chelama hian AS Roma, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Juventus, Lyon, Manchester City, PSG, Real Madrid le Wolfsburg te an ni. He choi moina KAFD Globe Soccer Award European Edition B ka hian mi palam player thaber, mi palam club thaber, mei chelam club thaber, coach thaber, emerging player le coach career award le special award te an pe chuak thina. Heng te hi an main award ni in tun thatop lam ni samni pare le ni kwa te hian sem chua tura ro manania. Italia award semna hun hi an mangdon ani. Italian Serie A hnuai chia Serie B atangin team pahnih season thara Serie A khel tur achiang towa. Chung club te chu Serie B champion Parma, Buffon club lui le Como te hian nia. Como B hian kumsom ni pakhat chung zat an nga to. Italian top flight league khel hun chu an ngak chuak don ta. Season thar ain her chua vele Serie A khel team som ni zinga an tel don. Como hian kumsang ni pathum khan Serie A la khel ma sela an relegate an niam zonga kalzelin an nuwa pheichuan an bengrap ta hiala 4-tier league Serie D te hial an khel man ma se huna kal hreta tho chuak lein tuna chuan an tumram an thleng le ta ani. Hetianga club nasataka tlak chiat nuwa din mun pa ngai taka omle thei tho chua le thei hi alom omdan adanglam le poin arin om. Italian Serie B atang hian Serie A khel tur team pathum an promote dona ma se an kalphunga makvedeu om chu Serie B te bula top 2-10 direct in Serie A anin langkaya. Hei hi chu dan man tlang lo na niya alapa ngai viau. Serie B te bula pathum na big an treat dan hi adang dai ang reng leya. An dana chuan Serie B te bula pathum na hi te bula palina aya point som pali chuanga an fal chuan pathum na hian direct in Serie A an khel thayang ti ani. England te chuan championship a pakhat na le panina in direct in English Premier League an khela. Pathum na atanga parung na ten playoff khelin munruak pakhat an no khat le thina niya. Italia ero Serie B a pathum na hi point som pali chuanga palina aya an san fal chuan direct a Serie A khel thei tur an ni. Ma se point som pali chuanga an san fal lo chuan te bula pathum na atanga pariat na thleng hian playoff round thum om an khelanga chumi kaltlang chuan Serie A kai tur team an chingfel don ani. Hriat ve hrimhrimatan Serie A promotion kaldan kan bel ve zeu ani. Chelsea in an ban don nia thu athan mek lain Argentine manager Mauricio Pochettino chuan soizui tinuam tok lekin tongkam anei vele peka ti hian soin Chelsea nen hian kanin thenta ani poin khovel tom na tur ani chuang leinem ati. Argentine manager Pochian Blues a beisei aphak lo awangin season kalmek zoa achungchang hi club ho tulamin an ngai tua don ti tarlan alo ni towa an ban rin na alian le. Hei hian ama pochari rupo alua lian le ti achianga Chelsea in an lo ban ta ani poin khovel tom na tur ani lova chuwangin har sat na lian atling lawang kan hlim tlang ta zel ani ero chuan du thusam ani le mai ti in achungchang thuleng vela azam lut chewa soizui a hlo ngal le. Pochakai hroina hnuaia Chelsea hian season kalmeka match somli pariat khel toin tumsom ni pali 50% an chaka tumsom pali tlomin tumsom draw result an neya beisei an phak lova match somli pariat atang hian player somthum pasari Pochettino hian amang to ani. Nizan Khan in elna then khat khel chunzom ni in La Liga Alaves muala Girona an lengluta gol ni veve khongin anin ne to ka. Serie A Frosinone chu an mikhwal Inter Milan in singa fain an sopa. Bundesliga a Stuttgart in sikhat fain khwal muala Augsburg an ne boka. League 1 a Brest le an mikhwal Reims te gol khat veve khunga in ne tokin Nice in sikhat fain an mikhwal Le Havre an ne bok.
in elna sang te hi zan ina khel chhun zom le tura niya chumi ma chuan voin tlai dar thum le chan ve atangin Asia Rama club level in elna sang ber AFC Champions League final khelania final hi double leg a khel tura niya wangin voin tlai a hian first leg an khela Yokohama FM le Al Ain te anin machon hei baga hian voin tlai dar nga tangin English Premier League an khel chhun zom dona Fulham in Manchester City an mi khwalang zanina vek hian Darsari le chan ve arwalin English Premier League a match ruk an khel dona Bournemouth in Brentford mi khwalin Everton in Sheffield United an mi khwalanga Newcastle in Brighton an mi khwalanga Tottenham in Burnley an mi khwal don boka West Ham in Luton mi khwalin Wolverhampton khelmuala Crystal Palace an lenglu don bok zanin Darsoma hian Nottingham Forest in Chelsea an mi khwal don bok ani zanina vek hian Spanish League sangber La Liga po khel chhun zom turania darnga le chan ve tangin an khel rana in khel tur langsara Darsoma hian Granada mola Real Madrid an lenglu dona Darsom pani le achan ve Athletic Club in Osasuna an mi khwalang Serie A Darko le chan ve Napoli in Bologna an mi khwalanga Darsom pani le Minisom panga AC Milan in Cagliari an mi khwal don bok Bundesliga zanina hian in khel tur langsara Darsoma hian Mainz khelmuala Borussia Dortmund an lenglu donani pathian nia league sang te hi khel chhun zom le ani dona English Premier League a zandar kwa Manchester United in Arsenal an mi khwal dona La Liga a pathian nia hian zandar sari le Minisom li panga a Atletico Madrid in Celta Vigo an mi khwal dona abak dang hi chu soita vek lo maila Serie A lama hian in khel tur langsara pathian ni zana hian Darkwale achan vea Juventus in Salernitana an mi khwalanga Darsam pani le Minisom panga a Atalanta le Roma te anin machon don bok Bundesliga hian pathian ni zana in khel tur langsar bera Bayern Munich in Darkwa a Wolfsburg an mi khwal dona Darsom pakhata hian bochum khelmuala Leverkusen an lenglu don bok ani France League 1 po pathian ni zana hian khel chhun zom turania Darsom pani le achan vea arwalin match sari an khel dona heta hian champion lai PSG hian Toulouse an mi khwal don ani transfer thule ngai thlak chhun zom ta ila Athletic in Atarlan danin kumsom thum pathum mi English midfielder Jordan Henderson chu a khel mek na Ajax a season thara acham chhun zom don empty achiang lova Ajax hian season thara Champions League an khel phak don lova hei wang hian Henderson adin mun hi achiang lo le zual ani Melin tarlangin report hen khata Tarlan Newcastle midfielder kumsom ni paruk mi Bruno Guimaraes Paris Saint-Germain in laklu an tu ti chu thubel chian dol lavania French champion hian Brazilian hi laklu tumna an nei ri lavani Mirrorin tarlangin Liverpool manager ni mai tura ngai Arne Slot chuan Liverpool khwa a Jurgen Klopp a chen na thin in chu alwa dona he in hi Liverpool Football Club ta ania manager an roite hian an lua thin ani team talkin tarlangin Liverpool manager tura ngai to Arne Slot hian Anfield Club a hian Mohamed Omura Union St Gilos player chu laklu atum dona Algerian forward kumsom ni palimi hi tlar malam thuam chakna tura laklu atum jinga atelani Sky Germany in tarlangin Bayern Munich chuan an manager Louis Hansi Flick chu roinon le antuma Thomas Tuchel thlakna turin Hansi Flick hi an dor mek RMC Sport in tarlangin Paris Saint-Germain chua sana Real Madrid zam tura ngai Kylian Mbappe chuan Real Madrid azomani chuan Spanish club ropuya hian player lo tamber ani ngal don ani heti la hian Sky Sports in tarlan danin PSG hian Mbappe hi an chua zalen don chungin pan maktadoi za somret pakwa z unsafe dona achan chu Mbappe hi an hnena kumkhat dangla cham thei tura a contract a kumkhat po sei theina thu del kilan nia hei hi lo tinung ta sela pan maktadoi za somret pakwa vel PSG hian Mbappe a hian an sen belangai dona ma se Mbappe hi an chel don lawa wangin hetiang zat sum hi PSG hian player pakhat Mbappe a hian an sen angai don talawa sum tam tak an hum ta ani Sky Sports Germany in tarlangin Inter Miami St Louis City le Al Nassr ta chuan Borussia Dortmund ta na khel German forward Marco Reus kumsom thum palimi chu laklu an tum veka Marco Reus hian season kal mek thleng chau hi Dortmund ta na khel dona khoilam nge a hoi don hriat alani lo Italian chanchin bute tarlan danin Juventus chuan ni pui transfer kongka hon huna striker thar laklu an tum dona
chumi atan chuan Manchester United player Getafe lona khel me kumsom ni pani mi Mason Greenwood te Dutch striker kumsom ni pani mi vek Bologna tana khel mek Joshua Zirkzee te Atletico Madrid player kumsom thum pakhat mi Alvaro Morata te chu an bei sei mek Italian chanchin but tarlan danin Fiorentina chuan an midfielder Sofian Amrabat chu lona a khel mek na Manchester United ta acham an bei sei lova nipui transfer kongka honhuna hian AC Milan lama angeta hral thei anin bei sei ani Spanish chanchin but tarlan danin Barcelona chuan Real Sociedad tana khel mek kumsom ni pangami Spanish midfielder thangduang tak Martin Zubimendi chu laklu antum chunjom zela ma se Arsenal le Juventus ten andor ve mek boka wangin Barca hian elpuilian an nei mek ani Athletic ina tarlan danin Arsenal defender kumsom ni parukmi Real Sociedad lona khel mek Kieran Tierney chuan Arsenal a career azo feltowa angaya hei wang hian Tierney hian nipui transfer kongka honhuna angetin Arsenal hi achwa san ngei arin om ta hle Football Insider in tarlangin Tottenham chuan Brentford atangin English striker Ivan Toney laklu antum chunjom zela kumsom ni pariat mi hi amana palmak te doi somnga se na ngai dona hetiang zat hi Tottenham hian sen anin huam ani ole khatichin khatun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se